every minute of every day, our bodies are attacked by enemies too small to see. Against this vast array of invisible deadly foes, we have one ultimate weapon: our immune system. An army of special cells, internal bodyguards who never sleep, but remain alert day and night, trained to fight the unseen enemy, to battle all invaders. Somewhere in your body, at this very moment, a tiny foreign invader, inhaled into your respiratory tract, roams undetected. A virus, the dreaded influenza A. Devious, cunning, and dangerous. Because beneath its protein coat lies a package of genes containing instructions for making identical copies of itself. And when it finds a cell with a sympathetic receptor site, it locks on, slips inside, and converts the host cell into a virus factory, producing thousands of copies of itself, viral clones, which eventually kill the host cell and fan out to invade more cells, wreaking havoc and destruction. This virus has declared war on your immune system. But help is at hand. One in every 100 cells in your body is there to defend you. Divided into 3 distinct regiments of warriors, each with its own strategy of defense. A standing army over 1 trillion strong. Already a troop of patrolling macrophages, the body scouts, have discovered the invader. These brave macrophage cells immediately fall upon the enemy, engulf and consume them, and call for help. The T cells, a highly specialized class of lymphocytes, are alerted. Individually trained in the thymus gland to recognize specific enemies. T cells are specialists. A formidable collective detection force. And a small contingent of them has circulated through your body your whole life, waiting for this particular call to arms. The first on the scene are the helper Ts, the key initiators of the immune response. Once they have bonded with the macrophage, they multiply. Unarmed, they send urgent chemical signals to a squadron of allies, the killer T cells. The message: multiply fast. And the squadron reproduces into a lethal army, whose ranks are swelled by a final regiment of defenders, B cells.
producing antibodies, detonating chemical bombs. The B cells help killer T's destroy the enemy. And as the tide of your battle with influenza A turns, the enemy is forced to retreat. The diplomats and politicians arrive. Suppressor T cells turn off B cells and order killer T's to cease fire. Even helper T's desist. The threat is over, but not forgotten. Because the survivors become memory cells. Historians whose record of the battle will be ready to crush immediately any future attack of the same virus. Meanwhile, body tissue heals, and peace is restored. But the flu virus will be back, merely by changing its coat, disguising itself with a new identity. The virus constantly mutates and assaults our bodies afresh. Thanks to research, vaccines are developed which update our immune system and foil these sneak attacks so that we can sleep secure, trusting the defenders of our immune system. Until now. AIDS, the HIV virus, has crept like a nightmare into our peaceful sleep. Its brilliant invasion strategy has short-circuited our defenses and placed the quest for understanding, for research, on a crisis footing. Transmitted sexually, in the bloodstream, or from mother to child, this virus uses diabolical stealth. Entering the body concealed inside an infected helper T cell, and immediately homing in on the key cell in the immune system, the T lymphocytes, disabling and killing the frontline defenders before they can mobilize the troops. Slowly, insidiously, the HIV virus multiplies. Its clones pass undetected from one helper T to the next. The killer cells receive no call to arms. B cells are not alerted to fire antibody missiles. The enemy runs free. Stripped of its invisible protector shield, the immune system, the body falls prey to the violent and opportunistic infections that seek to invade us. AIDS is fatal. It can be avoided through education in the correct lifestyle, but it has no cure. Still, there is hope, because medical research has discovered how the virus is spread and is researching ways to prevent this. The MRC, Medical Research Council, is committed to ongoing tests and studies, exploring the frontiers of the human body, revealing its endless wonders, and discovering new breakthroughs. Right now,
the MRC is spearheading our country's AIDS research effort, contributing findings to a concerted worldwide program dedicated to halt this devious enemy. We must find an answer to AIDS, and we will, in time, through the scientific endeavor of research and through organizations like the MRC. Elke oomblik van elke dag word ons liggame aangeval deur vyande wat te klein is om met die blote oog te sien. Teen hierdie geweldige mag van ons sigbare, dodelike vyande het ons een geduchte wapen: ons immuunstelsel. 'n leermag van spesiale selle, inwendige leiwagte wat opgelei is om die onsigbare vyand te beveg, om 'n verbiete stryd met alle invallers aan te knoop. Iewers in jou liggaam, op hierdie einste oomblik, swerf daar ongemerk 'n klein vreemde invaller rond wat tot binne in jou asemhalingsstelsel ingeasem is. 'n virus, die gevreesde griep of influenza A, skelm, beslepe en gevaarlik. Want sonder sy proteïnejassie dra hy 'n pakkie gene wat opdragte bevat hoe om identiese eksemplare van homself te maak. En sodra hy 'n ontvanklike sel teekom, heg hy hom vas en gly na binne. En omskep die gasheersel in 'n virusfabriek wat duisende eksemplare van homself voortbring. Viruskloon. Wat uiteindelik die gasheersel doodmaak. En versprei om nog selle binne te val. Verderf en verwoesting te saai. Die virus het oorlog verklaar teen jou immuunstelsel. Maar hulp is byderhand. Een uit elke 100 selle in jou liggaam is daar om jou te verdedig. Hulle is verdeel in 3 bepaalde regimente, elk met sy eie verdedigingsplan. 'n permanente weermag van meer as 3 miljoen, 'n troepemag van patrollerende makrofage. Liggaamse verkenners het reeds die invaller ontdek. Hierdie dapper makrofaagcelle oorval die vyand onmiddellik, oorweldig en verteer hulle. En hoop word ontbied. Die T-selle, 'n hoogs gespesialiseerde klas van limfosiete, word op hulle hoede gestel. T-selle is spesialiste wat in die thymusklier opgelei is om spesifieke vyande te herken. 'n gedigte opsporingsmag. En 'n klein kontingent van hulle is jou hele lewe lank dwars deur die liggaam ontplooi. Wagtend op hierdie spesifieke oproep om die wapen op te neem.
Eerste op die toneel is die helper T-selle, wat sleutelrolle vervul as aanvoerders van die immuunreaksie. Sodra hulle met die makrofage saamgesmelt het, vermenigvuldig hulle. Hulle is ongewapen en stuur dringende chemiese seine aan 'n eskader van bondgenote, die doder T-selle. Die boodskap vermeerder vinnig. Die eskader reproduseer homself om 'n dodelike leermag te word. En word uiteindelik met 'n regiment van verdedigers versterk. Die B-selle. Die B-selle produseer teenliggame, chemiese bomme wat ontplof. En help die doder T-selle om die vyand te vernietig. En naarmate daar 'n keerpunt kom in die stryd teen die griep, word die vyand verplig om terug te val. Die diplomate en politici maak hulle opwagting. Onderdrukker T-selle skakel B-selle af. En beveel doder T's tot 'n staafvuur. Selfs helper T's hou op met veg. Die bedreiging is verby, maar nie vergete nie. Want die oorlewendes word geheue-selle. Geskiedkundiges, wie se verslag oor die geveg enige toekomstige aanval deur dieselfde virus sal verhoed. Intussen word die liggaam se weefsels gesond. En vrede word herstel. Maar die griepvirus sal terugkeer, deur net eenvoudige ander jassie aan te trek en homself met 'n nuwe identiteit te vermom. Die virus ondergaan voortdurend 'n mutasie of verandering en val ons liggame opnuut aan. Dankzij navorsing word enstowwe ontwikkel wat ons immuunstelsel goed ingelig hou. En wat hierdie onderduinse aanvalle in die wiele ry, sodat ons veilig kan slaap, vol vertroue in die verdedigers van ons immuunstelsel. Tot nou toe. Die HIV-virus het soos 'n nagmerrie ons rustige slaap binnegesluit. Sy briljante invalstrategie het ons verdedigingslinie onkant betrap. En navorsing, ons soeke na antwoorde op die tergende vrae in 'n krisis gedompel. Hierdie virus, wat deur seks oorgedra word, deur bloedoordrag of van moeder na kind, is duiwels en uiters geslepe. Hy dring die liggaam binne, verskuil in 'n besmette helper T-sel. En pyl onmiddellik af op die sleutelstelsel in die immuunstelsel, die T-limfosiet. Waar hy die verdedigers in die voorste linie oorval en doodmaak, voordat hulle die troepe kan mobiliseer.
Stadig en sluw vermeerder die HIV-virus. Sy klone beweeg ongemerk van die een helper T na die volgende. Die kommunikasiestelsel is ontwrig. Die doderselle ontvang geen oproep om die wapen op te neem nie. B-selle kry nie die alarm om teenliggame missiele af te vuur nie. Die vyand beweeg vrylik rond en saai verwoesting. Ontneem van sy onsigbare beskermende skild word die immuunstelsel nou die prooi van gewelddadige en voortdurende infeksies wat daarop uit is om ons af te tafel. Vigs is dodelik. Dit kan wel voorkom word deur opvoeding om die regte lewenstyl te volg, maar dit kan nie genees word nie. Daar is egter hoop, want mediese navorsers het vasgestel hoe die virus versprei word en ondersoek tans metodes om dit te voorkom. Die MNR, Mediese Navorsingsraad, het hom tot volgehoue toetse en studie verbind. Die geheime van die menslike liggaam word opnuut nagevors en eindelose nuwe wonders word geopenbaar, terwyl nuwe deurbrake gemaak word. Tans staan die MNR aan die voorpunt van ons land se navorsingspoging om vigs te bekamp en dra sy bevindinge by tot 'n kragtige wêreldwye poging om hierdie geslepe vyand te stig. Ons moet die vigsgeheim ontknop en ons sal hopelik gou deur kundige wetenskapbeoefening en toegewyde ywer en met behulp van organisasies soos die MNR.